Hi guys, my name is Aisha. I am from Gambia. Rwandese from Gambia. Okay, half Rwandese, half Gambian. Here we are hiking today and we are at the Sabyinyo. Jote manyaneza ubundi we eleganda cyari kamo uva mu ropa wakweretse ibyo ashoboye jamaniga kadage narafatiye kuva kera ntagiye n'ubundi cyakomeje ndiya nyenyeri imurika hatabona #maker. Ni saa yine z'amanywa, aha ni mu Nshuti Art Gallery, ni mu karere ka Musanze. Aha urubyiruko rukaba rwari rugiye guhaguruka rwerekeza mu Kinigi. Ni urubyiruko rwaturutse mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Chad, Comore ndetse na Gambia. Bakoresheje iminota itari munsi ya 15 mu modoka berekeza mu Kinigi, aho bari bagiye gutembera mu misozi y'ibirunga, berekwe uburyo hateye ndetse n'ibihingwa bihingwa, mbese barebe ubuzima bwo muri ako gace. Nyuma y'iminota 15 nibwo bari bageze ku ishyamba ryinjira cyangwa se aho imodoka yabasize kugira ngo babashe kwinjira mu ishyamba nyirizina ry'ibirunga, aho bagiye gusura ikirunga cya Sabyinyo, dore ko ahangaha muri kano gace hari ibirunga bitandukanye bigeze muri 5 birimo Karisimbi, Bushokoro, Sabyinyo, Gahinga, Muhabura. Uyu munsi rero bakaba bagiye gusura agace gaherereyemo ikirunga cya Sabyinyo. Mbere yo kwinjira mu ishyamba rero bahabwa amabwiriza y'urugendo, ndetse babwirwa yuko hagiye gukorwa urugendo rw'iminota itari munsi ya 45, ariko nabwo bikaza guterwa n'umuvuduko cyangwa se ku ntambwe umuvuduko tura dufite, kugira ngo tubashe ko twagenda iminota 45, batuga ko ishobora no kurenga. Good morning. Morning. How are you? We are fine. This is Michael, and the Volcanoes Surprise Tour Guide. It is my pleasure to meet you here. Without taking a long time, we would like to have a small briefing before starting our tour. We are going to enjoy scenic walk and agro tour. That is the main tour that we are going to experience. As a small briefing, our tour is going to take approximately from 2 to 4 hours. But the time can be maximized or minimized according to your fitness. Okay? Fitness without a certain illness, get on also without a certain boundary. Okay? Okay, we are just going to start from here, our tour. We are just crossing to this main road, heading to the mountain called the Sabyinyo. It is approximately like 40 minutes to reach there. After reaching to the mountain Sabyinyo, we will travel around enjoying the view of Volcanoes National Park, but without interlink. Maybe we will meet some certain animals by lucky, just because we will not enter in the park.
Dutangira wabonaga ko buri wese afite intege, afite amatsiko yo kwerekeza mu birunga akagerayo akahareba. Wabonaga rwose intege ari zose, bari bishimye banezerewe, buri wese yibaza uko biza kugenda. Turazamuka imisozi turayurira, tumanuka indi twongera twurira indi. Byari bigoye ariko barabikora. Ni urugendo rwari rushimishije cyane, dore ko abasore n'inkumi bari baturutse mu bihugu bitandukanye, wabonaga rwose bameze nk'abasanganywe mu byishimo bikomeye cyane, ubona bafite amatsiko yo kubasha kugera ku kirunga cya Sabyinyo, aho bazamutse rwose imisozi, ubona bishimye ndetse bidasanzwe. Twinjira mu gace gahinzemo ibirayi, ndetse ukabona yuko aho hantu hagiye henda gusa cyane, ku buryo kuyoba byari byoroshye cyane. Ariko kubera ko turi kumwe n'abatuyobora cyangwa se abo bita abagide, ntabwo byatugoye kugera kuri Sabyinyo. Twaragendaga twenda turuhuka aho tunaniwe, dore ko twari twakaswemo amakipe abiri. Abafite ingufu bagenda mu b'imbere, ndetse abafite intege nkeya nabo bakaza kugenda buhoro buhoro kugeza igihe baje gushyikira abandi, ndetse n'abandi b'imbere bakumva bananiwe bagahagarara bagategereza bagenzi babo babageraho, bagacumbukura urugendo bari hamwe. Urugendo rutangira rero, hari abagide babiri, ndetse hari umugide ugomba kuyobora ikipe ya kabiri, ariyo iba ifite intege nkeya mu basigara inyuma, ndetse hakaba n'undi ugomba kuyobora yagombaga kuba yagiye mbere. Ubona ko bagenda mu byiciro bitewe n'imbaraga za buri muntu. Mu nzira tugenda byaje kuba ngombwa ko duhura n'abahinzi bihingira, maze baratwishimira, turabishimira karahava. Turaganira dufatanya guhinga, byari biryoshye ntiwarora, maze turahinga koko. Abasore baturutse mu bihugu bitandukanye bafata amasuka, dufasha guhinga abahinzi, koko byari biryoshye. Yitwa Dominique Makari, Gabumoni ni kampani Kazorite, kandi ntabwo ari igitangaza, turagenda. Ariko aba ni abakozi bacu barimo baribaza ati abantu iki baturutse bagenzwa n'iki, ngo twibwiye bya byiza bw'umunota umwe tubakomeza imirimo n'amakomeza ibyayo. Thank you. Dominique Makari. Yes. He just said he's Dominic, and he wants to know when it's really going and just know what's going to do, why are we here. Turanabyina, turaganira, turibwirana. Nyuma gatoya dukomeza urugendo,
dore ko twe tutaragera aho twe twerekeje. Bidatinze twageze aho twe tugiye, maze mu mikino itandukanye irimo kwirukanka gusiganwa. Aha twe turi rero hari munsi y'ikirunga cya Sabyinyo, aho twicaye turaruhuka dufata amafoto, turifotoza karahava. Wari umunezero ukomeye, nubwo bamwe bananiwe wabonaga yuko ku maso bishimye, ndetse rwose kubera imikino yari hari igiye itandukanye, gusiganwa, bute n'ibindi byinshi, byari ibyishimo bikomeye. Turicara turarya, byari ibintu bikomeye, byari uruvange rw'ibyishimo. Abana batoya, ari abana bakomoka muri kano gace ka Kinigi, ndetse n'abana twari twagendanye, wabonaga yuko rwose bose banezerewe kandi bafite imbaraga, nubwo harimo abari bananiwe. Banana. Banana. Mr. Banana, where are you, Banana? You need banana Banana, hey, banana. Hey, banana. Banana. Hey, you have to put in your bag, please. Fite saucisse. Fite banana.
umwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye uru rugendo yaratubwiye ati rwose ndanezerewe cyane, hano dusobanura mbese uko yabibonye. Ni umunyagambiyakazi akaba yitwa Aisha. Hi guys, my name is Aisha. You might not see me because of the sun. It's really hot out here. We are hiking today and we are at the Savinho volcano. So you can't really see it because it's foggy out there. And it's called Savinho because it has three is it points or angles? I think it has 3 angles. I don't really know because I don't speak Kinyarwanda and all of that. So yes, he can show you around. It's not only me, but a lot. And as you can see, we're having fun. We're taking photos, enjoying, and the view from here is really good. You can literally see a lot of places. Here go. Here go. So, as I was saying, I am from Gambia. Rwandese from Gambia. Okay, half Rwandese, half Gambian, if it makes sense. Yeah, today we're here with the trip guide is Jones and my cameraman is Bright. Yeah. Okay, my cameraman is Bright. Thank you so much for interviewing me. Thank you. Welcome. Mu matsiko menshi nyuma yo kubona uko abantu babayeho aho ngaho, umwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye uru rugendo yifuje kumenya amakuru ku baturage batuye hano, ese babayeho bate, bigenda gute. Niko kwegera umwana atangira kumubaza. Mirwe. Diego. What's your name? My name is Zakayo. Okay. Amazina yawe? Zakayo. How old are you? Imyaka ingahe? 14. So I want to ask you some questions. Is it okay? Ashaka kukubaza ibibazo urumva witeguye gusubiza? Yes. It's okay. For example, if they have an emergency, like someone is sick in the in the middle of life and death, and they're this far from the city, how do they survive? Okay, iyo mugize ikibazo nko kurwara cyangwa ukagira ikindi kibazo kikenera ko ujya kwa muganga, icyo gihe ubigenza ute? Ko tutabonye ibitaro hafi, ubigenza ute? Harahe pari ibitaro muri Kinigi. They have a nearest hospital here. They just go. Like how near is it? Because here when you say near, it's like very far. Okay, harangana harareshya gute kuva mu rugo kuhagera? Ukoresha nk'iminota ingahe kuva hano ugiye kuri ibyo bitaro? Wahakoresha nk'iminota 30. Okay, they take us only 30 minutes to get there. Right. Okay, so like what are you doing towards the development of that? Like 30 minutes when someone is in the middle of life and death, 30 minutes is too much. So what are they doing? Even though he's a kid, but I feel like he's living the life and he knows what's happening. Okay, hari igihe bikenera ko mu minota 15 cyangwa mbere y'iminota 15 ugomba kubonye ubutabazi kugira ngo utagira ikibazo gikomeye cyane like nko gupfa cyangwa ko wagira ikindi kibazo. Icyo gihe bigenda bite? Kuko iminota 30 hari igihe ubushobozi nako ubutabazi butagishobotse, bigenda bite? Bahitaga bahamagara ambulance. They call ambulance. See? Point. Yeah. Again, why are you not going to school? Because I know he's not going to school. You say? Why are you not going to school? Okay, kubera iki utagiye ku ishuri? Narivuyemo. He dropped off the school. Why? Kubera iki? Kubera nta bushobozi mfite bwo kuja ku ishuri. Okay, he's so poor. He can't afford to go to school. Wow. Yes. Then thank you. So guys, as you can see, I was talking to that kid trying to get to know him, but there are some personal stuff that he told me and I don't think we can really expose all of that because it's just too much. But yeah, it's nice to be here and know a little bit about outside Kigali and how they're living. And so far so good. Looks like everything is really good, even though there are some stuffs, but I know people are working towards the development of that. Yeah. And I was your presenter, Aisha. Peace out. Thank you.
On veut partir. Urugendo rero rwasojwe no kwiyakira mu gace kari kagenwe, ndetse nyuma yo kwiyakira habaho kumasha bagenda barasa bakoresha imiheto n'imyambi. Byari ibintu binejeje cyane, dore ko aba basore n'inkumi baturutse mu bihugu bitandukanye bari babyishimiye, tutirengagije n'abanyarwanda, dore ko kumasha ari bimwe mu muco warangaga abanyarwanda ba kera. Birangira rero uruzinduko cyangwa se urugendo rurangiye, maze bose bagaruka aho baturutse i Musanze.